thithirwo ndene county ya Meru na jaretera na mbere ya mutindo jetu jo kangangi Teresia Meru Teachers amwe na Kaga Girls na Meru School nio matinda jaja gwita na mbere na jaretete skuru nyingi muno ana beto babonde nkugweta bonde na betete na mbere kwithira bakitonya matinda neja na kwithira bethithia mantu jabethirite bathithite skuru nikio mitonete ntukwa narua kwagirite tushone na ikundi kimwe kira kigeretie kwithia gigiukiria kana gakari amwe na mwana omweje gutigira ati utongere bara tukwenda ruju bwithira bwagiri ne bakwambire kwithia bebutegera bwindiguru kenda tutigira ati mantu jaja ndija gwita na mbere kwithia jakiagira na gwendete mubira nojo gwita na mbere na ana bano bagwita na mbere kwithia bakiona mubira mantu jaja onde mawika matate na wijuke mwana okwate gutigira ati mwana na gwita na mbere kwithia akiona leri bura bwagirite nikito mubango jo ankada cietu tushwanite na makena omwe wa Seafund Kenya tutariria ngugi ayo yongwa nimbi bethirite bakibiria watana nani makeno materio goroba naru ankendera na beto gitarire gakinya bongo bakiona mubango jo ankada cietu na mono ugo muciari we menya ati wina ngugi nene yotigera ore ine no tegera mwana oku ndagwita ngugire agirite karibu sana makena mubango ni jo ankada cietu sawa ipoga sana makena marito ja kompita Dorcas Makena pitangugi na ikundi kia Seafund de program officer wa gender and advocacy gender ikana kama imoekoro mukoro kana kamware na kana gakaeje njayonde o uikari sawa Seafund twe office yetu chida she Tigania East antugweta wa Murere nyo twe na office yau na Seafund yambererie mwaka jwa 2007 na twitangoge na manto jathato twitangoge manto ja sustainable agriculture and livelihoods wewe manto ja uremi manto ja gwika ngoko mbori ng'ombe so muremi arenjewe akethaira at least na kurima ginto kira yagekira riko muciari ategete thoko kugura into bia kuruga ategete thoko kugura sukuma ile ciringi dawa nontore mwanto arento beta baka gidinga sukuma dawa spinach dawa na mpoka ikaringwa mandawa ja mainge lakini to encourage muremi hari mento biawe amenyora biremete ero imbia thithagia sana tuthithagia organic farming ni ire otetumaira ndawa iyogura ndukene gwikira fertilizer nyinge jothe to encourage muremi athithie ndawa ciawe nja atumire ndawa mboreo ire ng'ombe kana athithie compost imbore ire thithagua washoa mate jan greens ogekera waetera maka jakora alafu na ndio gaikia mundene so to encourage muremi twe Seafund Kenya harime kintu kiria kerewa na atakiremete kenda omba ikuruga ka kenda omba ikuria family ewe akiereagwa imbio ndarugira family ekwa boge bato thithagia tuthe manto a climate change and health manto a climate change imanto akumenyera riera rietu tukamenyera manto akwanda mite tugaitana remi manto akwanda mite twana twa skuru twabaita na manto akwanda mite so erera reto kenda riomba igukara re smart retheri na kenda tomba ikuwanda mite minge ire omba okushia roji na bo bonga to de manto climate change manto agwitana anto manto ja midimo manto a mwiri jwa kwira bwiri ojo menyera manto akutheria njeku chonde ijo tuthitana boja thatu ja tuthithagia tuthe manto gender and advocacy nayo twitanguge na mwekoro sana twitanguge na ikundi biekoro Seafund kwa kiambiriria kiayo itanguge na ikundi sana biekoro na biakoro so kuma women tuthe manto women empowerment tugeta gikundi na kira giekoro twabaitana manto ja savings ora bomba save mbesha ciaku ogaita shiringi 50 ogaita shiringi 100 ogaita shiringi 200 tore akoro tokakorie gikundi getu na so bati to Seafund tutitana gikundi o no maga gikundi kitheke registered so togeta gikundi ne tokabera manto jetu ba twetekaneria nabo tokambiri gwitaniria abo ngugi so ekoro twitabo to abaitana manto jau ya kitchen garden manto table banking manto ja otheru manto uratomba okurie micii yetu uratomba ikumenyera twana twetu na manto jange ja mainge jara ja ekurubenda bonge ba tuthe gender and advocacy itutha twena men forums itutha twithithagia na bando na twarume no tumwekoro na ko need the support of the man na retwitana ire kinyangoge na ikundi bimwe bia twarume ko bo bethaira bena ikundi antwarume ko bo bethaira bena ikundi
so tugeta ikundire bia antu arume bado tukenderea gwitaniria abo ngugi so in gender advocacy bonge batuthithagia mantu ja teen mothers young mothers kwa ana beto bamwe mwana mbuga onere mwana atathirie skuru akaranja so mwana ojo tutemutijaniria so tuna program ya young mothers na Seafund itwitana ana ba ekuru yani mwakuru uria kare kana kaumete skuru katithiretie skuru na kena kana nja kwa mami owe kako babowe tureta ana baria ikundine tukamberia gikundine twabaitana manto a savings manto a bookkeeping manto ja kitchen garden uria mbo kuria kana kana bokawe bwega kinya kithana nondere kana uma skuru juju tejumuthio maisha jawe so twitana kamwari kare kaumete skuru uria gakombe ikwimenyera so skuru ekuthira labda ntishokete skuru kuona kana na tangakara ankenderea tu na maisha so tukabera tugeta village tugeta ntorene turia twabothrania amwe bageke kundi bakaregister tukenderea na ndiko baitana manto jara twitana ekuru manto jambu keeping oda bakamenyera mo kuja oje kundi oda bakathithia savings o mwakuru agaita o mwari agaita shilingi 50 boka dingana na oda bothithitie kundine kienu so after 6 months twaba recruited Seafund at the vocational center. We have a vocational center at Lairoba injire kuma murire weteta Isiolo so ituthatwe na vocational center wo so mwari ura twayathirania abo mieri 6 gikundine kia abekete village na ndeba keja kaire vocational center watara kethira urende ikuthithia ya dressing ukathithia ya dressing kakethe manto agutuma nguo na sharani ukathithia manto agutuma nguo na sharani so mwari no ukaithurire imbio ya kwenda so toeka rebara mieri inge 6 tukabadita na manto John jaja kuthithia ya dressing na bange bathithia ya beauty therapy so au na tuthithia na teen mothers gikundi gita kia tuthithagia kio in girls empowerment ithatwe na programs nyinge cia girls empowerment nayo niriku nere gukuria kana kamwari kendere ikwa kamwari gakega eno ntoto karega ikuga ugeria kare karia ukethira twari iturire nau kare mbwa gate kumenya no to bibilia itwirite atiri antu bakwa bauraga ni ntu bakwa gomenya so na nde bati tu Seafund tukona sawa no mwaka tutonyane amwana akaritano school sawa agaitano kanisene sawa so na tu Seafund to yato aba inyeria tu manto jare to abera manto jaja tugwitanwa ijabweri kwenderea igworo kwirwa mto wonde oro gugwetaga gwitana manto jamega jathikire so girls empowerment twina programs nyingi ya mbere ira twina yo ya adolescent girls seminars le school ishingwi tana nde school ashingwi na nde tutetiganiria kana kamwari o no to Seafund kia murungu atwete iga gukuria kana kamwari sana so twita antorene tugeta ntorene ira tugo target no to Seafund twitangoge Meru County na alafu tukaita Isiolo County na Tharaka Nithi County so tukaeta ntorene ira twita ngugi tukamobilize twana tukera mashibo tukauga kanisene tukauga ikundile bia twita ngugi tukauga ntukona twina seminar akana kamwari tutagetete age group sana tathai twitaget from grade 6 mwanka form 3 so eu wategera itwana to age group nemo so tukabeta ntuko emwe tukaselect kethe ikanisa na tukaromba pastor kanya wo atwa space twana tunde tukejau kuma rokere tha ithato mwanka tha 11 twatindo baritana manto John ndeja kana kamwari ora kana kamwari kabwiri kwimenyera ora kana kamwari kabwiri gwita gutethia mami oko ngugi especially rothene teumawe mwana omware mami okwa gati gwake oregi na agakietire ari turenda kana kamwari okiumara okera mami okwa mparotha mbitefura antwana so manto jato thithagia adolescent seminars iguga itana ugwe mwana omware uri okura kinya okura manto menstrual gene manto ja ndamu emweri ora ejaija na ore obwiri kwimenyera especially ukinyaga kaenji kauga teens ora obwiri kwimenyera ogeta wethiura thiuruka
wethe ka mtu wonde njirene ari during your free time, especially this time of holiday, ng'ang'a no thome, ng'ang'a no thi derivation, ng'ang'a no utethi muciari oku, utumire thaa ciaku, especially utha bwega sana. Na ingwitikia ntagwigitenere Girls for Leaders nio yitwethira bwina semine ana bwina bwa jojo bugwitithia na mbere koguo igitenere bugeta na mbere obaita no theru kwithira mwana mware akimenyera mutongerio mwega ni mbienge mono bukethira bugita na mbere gutigira ati ana baba iba kwithira bare atongeria baruju babega ndene matura jetu. Okay, thaisha rotha nande twina program tugwita Girls for Leaders, mentoring young girls to be leaders. Girls for Leaders nayo i program iria tukuthithia mwaka jwe thatu twe C-Fund. Twathithia cohort 1 na ari ba graduate, twathithia cohort 2 then ari ba graduate. Daina nde 2025 twe cohort 3. Na yo program iwe twira atia tukurie kana kamware kenda rojo kethira keka mutongeria gakega. So program itwira tutegentore ne cietu no tutwana twena tuthai twena twana 76. Na tumatumite Meru County na tungitumite Isiolo County. So twetega mwana mwekuru uria waciarirwi village na ta skuru atene iratu na tethagia mwami owe kurima na arithagia ng'ombe cia babowe na ta munde ne ta kuna nko lakini jau jonde jata murigeria mwekuru ria aromba murungwa. So na mwakoro jo aere atia imasu ikithomo kithomo ikiamenyerere so tureta ekuru babu mete Isiolo County na Meru County parabe different babe itene mianya either in public service kana biashara ne kama antone jare region and manto akanisa to abareta baka twana twari to twena tuthai at C-Fund baba rugendo rwao na baba onie bubu nde jojo nde detaira jatagiria mpamwe kururia ndenda kwa so twena twana 76 na program twambiririe 2025 mweri jwe thatu irio twetire aciari twamberesa aciari bana ba na aciari nana ba twabatarite atia twabatarite through adolescent seminars tugita adolescent twatara twano eno tubwe kirasi ni ibo kuona kana gaka ngakauga ugiria kaka mwekuru gakega so twatara twana from adolescent seminars ko program ingi twita ARP alternative right of passage kantanira na mugambo twatara bandu twanau kabangi aciari no twibeje program cia C-Fund baka request baka jobisi na baka request inkwenda kana gakwa gatonya program nenu so nande twaba chance because muciari oguona na interest ye kana kawe gatonya program ne muciari una akwenda kana kuciomia kana kawe kaka moyari kakega ruju so twana newe Twitter kuma unande tugeta aciari mucemanio no totomba ikweta safari twetwinga twe C-Fund na kana ari no mwanka tutonyithie muciari no tubwae muciari no ka mwana rotha ro kwija seminary so tweta muciari twamweresa program ore kari na kira kionthe mwana akwenda na kira kionthe mwana akathoma kwa unande aciari baumo skuru cia ingwa April kiume kemo itwari nana o baba 70 to bakeja to abathumithia mantu jonde jaja kana kamwari mantu academic excellence mantu akithomo no tuturenda kana kaka mutongerio mwega ruju so kaka mutongeria te kaka kithomo gate aka mutongeria gakega so twagaitana mantu akithomo mantu relationships cia relationships cia kithomo to amaitana mantu ya self realization self actualization mantu akuimenya ogwe mwana omwari ukaimenya manto menstrual hygiene kama manto jo theru manto andamwe mweri ora kukarika kenda karikaria kona manto da gatega tindere mwege ke stress ka so tukauga kuma unande ana beja April kuma April tweta aciari kairi aciari beja kenda tunget kinya feedback ka kenda tuona ora tumba ikuthonga thongomia kintu ki no ntunjane itumbikane muntu umwe iketo mtukuga involvement ya aciari ana na C-Fund so kuma una nde tugeta aciari kaire after ana bakwana tweta aciari
tuona ora tomba ikuthongomia program ye kuma una ndire ya August ana bejete kairi na to tugakarabo kiume kimwe bakana Saturday afternoon Saturday inyanya so kuma una ndika kairi tugeta aciari kairi na tutugerete umenye ora ana bethirite bakari na riu uge program ije no ntuinkuga mwina program ye ana bari kwena program teje twana toto ije tu kanana betu banda kaina bari bando program ya Girls for Leaders tukathirie December bakeja bime bieri na ntuko muthia tugakongoera rugendo ru twete aciari twete acore ba sifondi kenda tomba kongoera ntuko eu so kuma una nde sifondi ni tango gikinya na kana gakaeji wakoria kana kamware akana gakaeji nako tusoto na program kana gakaeji program na cio ira twetha cio cia kana gakaeji kwena Boys for Change Boys for Change nayo ni 11 years to 15 years twana tu tore au na boto ka baita nambi the Amero Kausha mantoja Amero Kausha kedani isioro tukaitana mantoja isioro Kausha isioro tukaitana mantoja law of men in the society manto akanda make excellence nonto teke othithio tena kithomo so tukareta antobara bomba ikomenta twana tu nonto sifa ntothitheia sana manto a mentoring manto a coaching na manto a training so kana kamoje kinya twena seminar ya Kamboy Sound kwambiria rojo bakaripoti rojo antogweta wa AIPCS St Dominic njia want na bakangraduate on Friday so kuma Boys for Change together twinenge tukweta redefining manhood shaping the future of boys kenda ito la program ya Girls for Leaders akana gakaeje nako twagekira ko redefining manhood shaping the future of boys kenda kana kaka boy kakora kemenya pando ni no inde mutongeria na ka mutongeria atia ka mutongeria nkithomaga nkimenyaira ngethithagia time management yakwa bwega ngiathikaira aciari bakwa ndina discipline ke community yakwa so na the boys twena program ya redefining manhood shaping the future of boys so tuna program sana ijere cia boys so na to sifa ntoriga twakoria kana kamwari ga ukura haka kaeje kona numanga tokorio to twire kenda tomba igwetanie ndi bwega na makene gitanere ikwethirite kwina mantu ja mengi nene county yetu no kwana misetho ri gwitana mbere na ta wira aciari no ntu aciari bena na ndene nja na babo ndema perunguro muciari na nuje kagita kaiga konene kama ciari kwethira ari na tomba kwethira gitara aciari barabe mubango ne ntukwena aru so aciari bampombe be mubango ne jojo tontuko ya narua ora mpombe iko bere especially gitare ya rotha itomenya ire ana betu ikamenya mwana okuina ari mwana okuno nawe ketha iko jojo agweta kwa jojo teto tikana tokauga tutije na ari ana rokero rwakinya wokera rokere oruina mutueri ari utemenya kinya na ari mutueri ari wa mona ogoro na kwena kaundu utekomenya mutueri atindete kuthithia ate so aciari tobwiri kweja kinya na ngoge twaba keep busy kenda bomba ikwethira batena time yako wangu uteuba kuthithia so no twaba keep busy iketomia atena time free time yako thiuruka nturene na athiuruka nturene na iketomia kuona ana bagita bakambiri kwa mantu drug and substance abuse oketha mwana na mbere riko kyankunda katikana kambigora gakari ino nto ate mbise so na ndeto enda muciari ora mpombe ikwera muciari ni akip mwana ore wa mbise amurethie inaare ineta na atwikitoyana no makato involve aciari no makato enda muciari mami na tankodithia toka muciari to amuromba ngugira tomba ikothithia na kiringuge yonde masifon bwithirita bukithithia na makena kwithira bwitara twana tutuije na ana betu bari tiketha gwe challenge bucemenie chentorene igitarira ojukia kana muciari acoka aregana mwana uria kana ukethira mwana uria na agarukire acokera mantu jara babu bwithirite bwimwitana gutigana njo ora mpombe ikuwa makena o kathithia onto tira isi 100% 100% boosted utiumba ikumiona kwena kara once karo eja na no wete mwana semina na mami wakarega ka baba wakarega akauga ari ateta
So batu yo twendete ku walk the journey ka twendete gweta rugendo ro na mturia to yani oro kumenya especially na atakuthithia sasa no to go le muciari no mwanko we mwana ngarama tuge kwija seminar no to sifond to balunga maira jau jange jonthe lakini muciari aeja mwana ngarama ekweja na ngarama egushoka so na ndio go le muciari ko baceri baboni ngaira thimo ka wabera mwana eja seminar akwenda ntena ngarama so na ndio kwa mwana to muciari akum waste that chance na ndio to ule mpombe ikwera muciari to investire to ana twetu yani tokurie twana twetu turi amwe na makena nuntu wono kareni na twana tutu twari gwa kagita kanene itubonete kaire werwana na mantu jantano ciana bari na gutigira ati ona kinyana betu ba twijibo kuru na njirere agirite na tawira sheri nuntu igitenere ana bethirite barinja tucoke twite gitare magerio na bara bengi bakurukirite njarene ciaku muno kagitene ka bagacoka skuru bathithigirani ora mpombe ikwera aciari kwa program tweta ARP tanira na mugambo nije tathai na ndegitare rutha kwa aciari bendete igutana twana twao twari so tutigane na mantu ja gutana kana kamwari ntore utanire kana kamwari no kathukangirie mwiri jwako so itumenyere twana twetu twari rutano ro mwari irukurukitwe ni gita thai mwari tano ayuku ugo ri muciari ng'ang'ana na kumenyera kana gaku na gukathomithia nonto kiu ikio rutano raro nene oka mwana okuo mwari nonto tana mwana okuo mwari uteno agete twe certificate ye gutano kiragetu agetwe certificate ye kithomo so aciari tumenyere kana kamwari tugete gutana kana kamwari kamenyere na kithomo ntagumbere tira tirekeire mubango ni janga shetu mimbi na tento bomba kwithira bebo kinyira kwithira mimbi mtu enda kwithira keja kwaliriana babu ithirite bwina bo kiritwa na tutu twali na kinya ana betu babieje na te mtu bomba kwithira bo kinyira na ibwete kaira ye mtu ithira keja kwaliriana ta baba tutiraga mtu eja ikwaria nonto twinde safari ne twinde so ogo kethira okethira we okethira okigagwa no wende sana sana ikomenta kana kamware kana kamweje especially thai twe holidays nonto thai toketha twe na seminars nyingi cia kana kamware na kana gakaeje no tokinyere baba na smartphone at Sifond Kenya Facebook ke TikTok at Sifond Kenya na ge Twitter at Sifond Kenya kana no uringe thimo 0722 457 141 kana 0724 62 5264 Eba makena twerekeria uge bwaku bwa muthia kiria ciari bara bonde maba tutegete na bara tutegete bethirite bakurukirite Sifond ni bagunikite anene ora mpombe ikuuga mbere manga cokeria ciari bara twetete aborogendo nkatho ibwaga sana kinya nonto bago twetikia twana twenu nonto itwitete ngo from 202 twementa twana twatware twana twatweje so ora mpombe ikuuga mpombe igocokeria ciari nkatho nonto ba ku walk the journey na Sifond ona kinya kare kambo ikare wetikiria kwa mentant nonto thai twena twana to twinge twatwete that Sifond na itweja tukauga gukethera te babue ntenge kinyara nkinyete so ora mpombe ikuga makena nkuwa ibwaga sana kiria aciari thank you ntagu ni ntu bakanya gaku na kwithira wonete kanya tuketha tukiaranire ntukwena aru sai ibwaga negitenere itugwatanirite no mwara withirite agitrainia na batu iwe nimbi mono bethirite bagitithe na mbere kwithia bakiritano kenda kinya mwana oro tutagete ntukwena aru na muciari oro tutagete ethira kimenya no kwigwa bo barita ngugi na county nyingi gute mero ake bare ari kinyeso iri ande chamge Chamge. Karibu sana. Asante. So mimi naitwa Faith Cherotich. Mimi ni ofisa Sifond Kenya. Nafanya na department ya climate change na health. Sisi kama Sifond tuko na miradi ya wasichana na wavulana ambao huwa tunakuwa na seminars na wao. Mimi kama ofisa Sifond Kenya tungependa kuongelesha wasichana hasa wale wanatutazama kwa leo. Kuna mambo ya kujijua ama kujitambua, mambo na self awareness.
Hii ni mambo ambayo kila mtu lazima ajue. Ukiwa kule nyumbani, ukiwa kule shuleni, lazima ujielewe mwenyewe kibinafsi. Ile tabia uko nazo ni vipi utaweza kukaa na wenzako. Yani ile mambo ukijijua tu tabia zako, ukijua hizi ni vitu mimi napenda kufanya, hizi ni vitu mimi sitaki, hiyo ndio itakufanya hata ili ukiendelea na masomo ama kwa maisha yako unajua ni nini unatarajia kuachieve. Kama kwa boys pia kuna mambo ya redefining manhood. Jinsi tunaweza vijana kule nyumbani. Niaje unaweza ukajiredefine wewe mwenyewe. Niaje utabadilisha maisha yako wewe mwenyewe. Tunajua mambo na kuna utamaduni na mila zile zinaendelea kule nyumbani. Ni vipi wewe unaweza kasonga kwa zile utamaduni za kale ukaangalia maisha za mbele ili ufanikiwe. Asante. Kwa mzazi. Kwa wazazi ningependa tushikane mikono. Sisi kama CIFOD tunapoendelea na encourage ama kumenta wavulana na wasichana, pia nyinyi kule nyumbani. Ni vipi tunaweza kusaidiana? Tutembee hii safari sisi zote tuweze kunacha ama hata kulea watu wa maana katika jamii zetu, watu ambao watakuja katusaidia kule mbeleni, watu ambao watakuwa viongozi. Ni vipi wasasi kama wewe ukiwa kule nyumbani, ni vipi tutashikana mikono kwa leo? Haswa wakati wa school holidays kuna mambo mengi ambazo zinaendelea nyumbani. Sijui ni vile tumeachilia kama wazazi, mara nyingi tumeachilia watoto wetu. Sasa hatuko karibu na wao. So sasa tunapata kuna zile changamoto zinawakumba kule nyumbani. Wakati watoto wameachiliwa kakue free ama wakati wazazi hawaangalii kwa hawako karibu na wao, napata watoto wanatoka nje kule. Kuna zile mambo zinakuja hata kupitia social media wasichana ama hata vijana wanakuwa exposed kwa vitu nyingi. Kuna vitu mambo na teenage pregnancies ama mimba za mapema kwa wasichana. Hiyo imekuwa changamoto sana. Tunapata kule mashuleni walimu wanasema kuna wasichana wamepata mimba za mapema. Na ningependa kuomba wazazi, tafadhali tukaribie wasichana wetu, tukaribie wavulana wetu, tuwafundishe mambo haya kama teenage pregnancies. Tusije tukapuuza tukasema wasichana wako na walimu ama wako na mentors pale CIFOD ama kwa zile organizations zingine. Tukaribie watoto wetu, tuwafundishe ili tuweze kupunguza hizi mambo na teenage pregnancies na pia ndoa za mapema. Sawa, asante sana. Yamne. Ama kusema kwa heri unasema aje? Sasa ngojwa nkatha cietu ukureterine yetu sako turi na agents betu barabare guntu mwanya wenda kumenya nkurukiri ngathimo namba 0724 114 444 yetu sako, your success our pride. Hii ni Wero TV.